mahlaleni yebo ufika khona apha nje ngapha ngisakwazi ukuthi ngenze sengithwele nzima la ngizwile abantwana bethi thoko uMandevani uthi usondela ngale mani ubizwa yimi lapha mahlaleni uyakhumbula le uthena ukwaphela hayi urayithi uyaphila kodwa lela ilanga size umhambisa ngebhasikili lapha ntambama kwangikhona mayefika lapha mbone uyantshengisa ukuthi lapha kulokulithumbanyana ukuphuma amanzi ngemva kwalokho kubhoboke sokulobomvu phakathi khona bombone sokuvumbuluka futhi okunye mina semphelele vela ngisakwazi ukuthi kuyini khona lokho hayi khona ngiyakutshela khona apha enyaweni khona la kuyalandelana okuyibuza imbobombobo kwangikhona angazi ukuthi kuyini khona ubuhlungu avelelele lokuthi mina ngithi ngiyambuza la ikapho saqeda kalokuthi Mandevani njengoba niyabona ke la uyabona ukuthi into yakho njani hayi asakwazi ukuthi hayi lezi izimvukuzane imvukuzane mahlalele le mvukuzane le kanti ukuyimvukuzane ikho lokugebha lapho kwevumbuluka lapha ugebha vele kuyaqunya unyawo ngabhayiza lo ubona ugogo utshihora ugogobani utshihora kakumisi lo hawu ukhona kwazi ukulungisa imvukuzane phela ngezwa bethi akulapheki phela bona ugogo utshihora kakumisi lo kuyivini ongungwenya kanti usilele hawu lo ngwenya lo belungisa abanye ungwenya nto uyafuqwa ngebhari wasequnya unyawo phela ungwenya ugogo utshihora wamnceda ngibona ngathi ma singamphangisela mahlalela phela